tarik jitu central government state government lapente sontrok jitu receive si open jitu tripartite dodel penaki MOS jitu Alamdon Kachetok kalau bangsa Alamdon lo bangke 244 autonomous state bangke central government state government itu Ladakh Karbi Anglong di Mahasau awal Englong awal itu jitu ningkan bangke rapo hemprek abah Kachetok labangso aputhak alam itu nono batai ahoa hemprek pi posonte Ladakh labangso ratatum aningham aputhak papleng mujeko sitame alang litum labangso bang papleng plesi labangso mene isu aputhak bangke alang litum palongta lasi ratatum bichini daglo je BJP kachari central government state government non hada central Narendra Modi lapente Amit Shah Home Minister alang litum kachari lapente Assam State Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma alang litum dak rada panjongsi Kangni sodok posante jitu Bharat সংবিধান kedo 244 autonomous state abangsi ichu nahi ho lalu bote radatum labangso aningang sam radatum BJP fan jitu Kachetok atengpen ichu no si radatum aningang orang ho je ho apor benapor election dolo council election kuno MLA election kuno MP election apran dake elke bonita palo lapente Rajnath Singh da palo lasong thasi da eri goel eri asangho da palo lapente nona chief minister Sarvananda Sonowal apran chief minister lapente nona chief minister Himanta Biswa Sharma da batai labangso BJP sarkar jongsi banglo bote nalitum kemam nalitum geham ahem trek na pachun piko sidame nona bangke alang litum alam cha bangke pechoraider lo ko bangke pini promani lasi labangso utha ahoga pachun pithe ketik lodante radatum bangke aprang sonda engsamjin lobente labangso arona tengpen